Rantie. Watch out. 1 minute to emblem so as. Omoye. Oh, nyame am petia kunini. Ah, petia kuro na ogina mu hada. Mi hwehwe Komfo bi. Obi na kye masem na ba ma be gina be forward say some point twam na busa na sem. Nwia. Aha de kuro mu na ogina no. So hwe Komfo de a kuro mu na ogina. Yese Komfo colleague aka oh ta Komfo. Eh bra, ale wa feel ya de ta Komfo na no. Wona ntise ne se no na me pese. Wona ntise. Mi pese mi hunu wa. Na mana. Me ka no, me ka ni nkomo pa. Utie. Say gold be a pie fie. Ama gold no. Me ma e na o se timi to gold no. Ba ma no be any vem. Mama aso gold ni se fie o. God se. Na den a me ma be wuo no. O di ja me ma no. E se mfimfim. Na asofo be fo ababa be to. Man da o. Kasa tenten topompo. Pati asi kasa tenten topompo. Aha na wo. Me kura me gina kwa metimi ahyira. We yamase o. Na me hu hye me na wo be. Me metimi ahyira. Etisi wabade a do be kwa Komfo no. Usu ube tuma ya cement. Me pe Komfo na me pe. Me bansiri a wodi mami ato masini se no. Me so ka nu se am do ka no betu. De tama na ma wo sa aba se no. Me nua. Me srew e cha na adwo. Ma me hu no 1 wate me srew. We sure say. Se me hu no free ka do chi so woni mi ni. Fast kwa be dani a chinchina. Bro. Na me sure say good. Me de ka wi aba me ka so me twantro. Me se ka no de emfa se bi kura wo papa dia. So ati ase eye je wudie ati ase em de betima enfani bi se mu ni agro me sere de me pese ati ase eye gold ana eye gold sika kokko agudie se na me kai gold de na maloke ne yonko mi kurumu a ubie kura to si amema be gina ka ubie no obe wuro e wo vin wo soro aba yonko if you were fast na me so de me kwa sone aso na Komfo de wo fo ye adwuma fe awia na wo kan wan ka de geta Komfo obi ode woye WhatsApp na wan WhatsApp na ba me si fie ni nuati enya mense mo nkire ne wonni ni pa me ye itimi to agudie na wo mese san hyebre mama wo ade oba me na atwitwa wona sa me monyo papa mu ni de bi na me be hu me se papa mu ana be kasa tia me me papa wo o charge ma ye adwuma me wi ma tua ne ka obi opemwa no obi obesa de wo bi ho na me wo tie wo hia mo ama me sei ye wi me da wase o kasa wa me se kasa tenten toponko enye Stephanie Igu Nana waya to nana wakura nana wakura makola be na makola na ada dia na hunya mi hu sa wo ye man swear e dia asema nana e wo se hu se kurum awa na oboa yu wati ase wuni wa yenye de yini ho na nsia me ma me yare stroke enye wa na asa ani are me ma me yare enye na asa ani are eyi papa ko nu gold ya na wo akire enye na otuma password ada na wo kan sem we nyina de are mesi gold no na otuma anyway wo panyini ye ofri hene therefore pia o ye buru madam fu no na wo mo pede o me fie gold apia ni fie se no ye ma papa ko nu na gold apia ni fie na obia ba wo timitu na me ama direct ne di na ba Komfo de gita ho ada na wo ye papa feel free ada na wo person ye papa na nya mo na ti ko mu ya enyo na ne me ade wo mu nya na ne password owura ema ne ma bi ha wo o da fam bia kusi se adwuma na ye no de nananom hye ne ye na de nananom beka ne ye ka bonini mate medase jana ho mama na menene ni nkomo de besi bia betime nka why nka mami hu ya na wo hu se nka mi hu bia na nka da bi mama ni nwie mi wi aye den ase e be hia medase why na catch gold na utuma papa ko nu na so e bi mama gold de me ye ma catch enu afanso se o mu gold na me ye ho adwuma ma wo
also oba na me ye ne mama me bi ye ho ma no ono kro ka so wode ase ne ba mi o ase propro wa me kai so wode be ma no enti no aba ne say nye problem why me nim kwan me fa so why me da se pa bibia ni a why na na mo kan what nana bibia ni a mate pia o nana me na pia me ka me twa wa owura na ti say adu therefore na wo se go da pia mu fie e ba cho therefore tena mo sabon ko na me wiade o ma me nua bi ya ji gold no wanya faster obeje yes yes ya no therefore entena se mema usio e for me da se pia de wo mne se enne eye benada dabone a memfa nya adwuma na sabi buru sabi nyado enipa ho adwuma nso de eden enya ha na wosan kam na otena e wosan kam na okoma so ne yeso arante ne ka kire sanete na enne menya adwuma nanso sadie makoda no de wo baaye no me nana no de wo bewura ha no ne nsem a wo ka no enti no wura enne enya ha na san kam ye wadwuma ne ma wo nanso no nana no ma hye me se me nkasa na me nkyere wa mamre ne amanye bia wo se wo ntu si gold no we gold wo obusu afie o mabusu afie me maame edan a wo yo di ja me maame no ehye mfimfin na me maame enua panyi ene ne yedi apelapele e wo ho me so won sa na me hunu ye wo kan am so mu se woni madwuma metu gold na ma me da se and therefore gold tu de metu amanipa bebre akwa na kan bebre so a kire na na semenhia a wo si mo e wo maximum ni gold a enam na ye me na metu ye okay eno afanso company limited a waji dinton iron rods and cement gold no de sha ase me na metu ye in fact enipa bebre ne wo krom ha me na medi wo manima wo mu gold wo mu nsa kan ye kosi se na nanu amfa mfiri sura ma wo a untimi nyama ne nyi na nanu mo amfa mfiri sura ma wo pia ho untimi nyama ne nyi enti no kwakon ato ye meboa wo na emra e wo ho ena me nso so me de me mra ena ye adwuma se me tu gold no de ma wo percentage no eye 40-60 therefore busuani e dosu ebusuani dosu se me ntu me busio me tu ama wo ya bi senya me nko anya me nko na medi me ma me kra na osa ne si ne nsem oh bia o ma me ofa konkum bi asena me ofa bia okokata kwa dia wontimi ade ya se abobodin a anka wo betimi agina no na anka gold ya beso so ei e from patro 60 ni ho ade na 40 ni ho ade me fa 40 no na de fa 60 e for the ten say aha edwuma na wo so be yamam de me chitum so betima ye oh waden a percentage ne de o se ka to ma me ansa aso wo ya bawuram too much boy wo se me bawuram woni mu niam a me kwaye wowura entampia me kwaje wo machi ansa na gold no makotuo no woni mu nim de sabi mu de ode ma mo san frofro wa e wo moni so nketenkete na ye ne kwa honhom mu ne ye honhom adwuma mama 10 why say 10% 10 na agent for krom de da ma ha mo je say 5 obua say krobia ne anya ya bonti ye tie ne say brema yuji so mo je 10% oba ba santase 10% ubawura apatase ne yinhie so 10% agent for kra je 10 na me am ko to gold na menye 10 wo fa wo bo me di ni 80 it is menya 80% na se menya 90 asa one limit me ntimi ma wonte me nso me di 20 80 for 20 ma na for 20 ma me na no kra ne fom ye so akoka 20 piao therefore what if for 20 ma na ebusuane doso mo ko ka bujan nyina so e ko fom ba ofa enu de gya abobọ because e din de obi a woni din o enya hwe sabi empanifo si nkumdwafo nidwa therefore ena anya bia no minim se me ye ne yie ma wa da che wo de ni papa beble enti if you be to so bi ho de trust be mi ho ye trust be mi ho boni nim ubi hia dwan fita passion up ne pe portrait nkoko mienu dia ka ho de me pa ka ho na nanom ededum ye nyame nanom dodum ye nia ochena anadwo 12 o'clock me fa me na ba bia gold no obi a me koye ho amam de me nkotwam dum moja muso na ye ntu gold no efo de meslebu sakakra mate ene mo na aseme totomla
a bow row 20 man as a meeting neighbor. And no then can percentage I come home. Therefore, ah, offer a dead man and bear. I don't know percentage some. I know your mamma make quite good and when I could to it and I go to no so come 2 years. Just I mean to be seen when I watch it. Emma, I'm Miss Rasso, yes, I would deal with. I know they be giddy. But me say, demon be like a yago money. No sanity 20 mediate. Ain't it like a can change here? Ah, what I want to walk to my human answer. What company? I'll come off our pen. And I wouldn't say wait to be a church. I couldn't go to go there. What? And I mean, you know, Mamma Tonko call it too. Share, one in Baba Bata. When you're serious on, Therefore, me Baba Tower come on. Catch it. Said ya me nana no ebe ka asem no o ma me so ye serious wo ye serious e kwa no we free ban me flame na ebo e ka na say e kuna nana wo betena ha no ma wo ye sa de no obi na di ho dance chemi amaba e di ka ne ma kan ka me fa ango ko pot owura me ne wawie fa sa ne ma ne bra wo chena ahomache e na ehia sa ne ma ai ye be ko me no be ko na ba bi ade ne wo bia no ye de akọ ne makọ ya mamre why nana no mu ni wanim pia o mu ni wachi ma yi hu musuo ne esan pia o ko na nhwe wachi why e kwan na wanim efo bi ja omu nhwe wachi nhwe wachi client, Papa.